gdje ste ljudi? Evo nas ponovo na Full TV danciramo. Na Fire Mario. Evo vidite. I ja ću igrat na Fire Mario. Ovo sam ja nešto prelazio. Aj, krećemo ljudi. Ne, jebim ti. Ne! Nisam da tu ima. Ne! Znači ovo igrica bukvalno svi odnervira. Mario. Kak Mario? Fire Mario. Ne! Ajmo, smir se. Ljudi, kad ovo igrate, trebate se koncentrisati, smiriti, ići. Tamo trebate prići. Ništa više ne. Čekaj. Ne! Sigurno nas je kucka! Ne! Ja sam to ja to ne mogu prijeći. Ne! Znači imamo da uspijemo barem prvi level. Ne! Smir se. Sad se smir. Kako sam pao? Udario sam dole. Kako sam pao? Ovo neki bug. Jebim ti mati. Evo ovo. Ne! Bug! Ovo je bug. Ovo je bug. Nije ovo igrica. Ovo je jebeni bug. Ne može ovo kako ne mogu prići ovo stanje? Evo ga. Ne. Ne! Ja uspijem barem prvi level. Ovo je baš igrica za mene. Ja volim nemoguće igrice igrat. Ajde, sad moramo skontati, možemo preko i moramo ajmo preko. Yes, checkpoint. Yeah, checkpoint. Idemo odmah sa checkpointa ovdje. Mislim da ne treba ovdje. Ne! Odmah sa checkpointa ovdje. Ne! Ja smijem ustati na ovaj dolu. Ne smijem. Ne! Ne! Ne sam ja konj. A on ide do... A da, on ide pa da ide do bloka. Oj! On ide do bloka. Jas! Znači svaka misija će biti jedna epizoda. Yes! Ne! Svaka misija će biti jedna epizoda. To će biti jedna 10 epizoda. Ne! A pa nemoguće je to! Pider! Ne, ali što ja dolazim baš kad on tu bude? Ne.
YouTube to zauzeli, sljedeće to. Da, sam se zaboravio reći. Svaka misija je jedna epizoda. I, to je to. Puz! Nije puz.